салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. моро бозиҳои олимпӣ дар Парижи Фаронса интизор аст, аммо на барои ҳамаи сокинони ин шаҳри оламшумул бозиҳои олимпӣ паёмадҳои хуб меорад. ҳукумати мамлакати Фаронса тасмим гирифтааст ки чандин нафаронро аз шаҳри Париж берун намояд. рӯзномаи The Guardian менависад ки дар пешорӯи бозиҳои олимпӣ ҳазорон нафар бехона аз Париж ихроҷ шудаанд. полиси мамлакати Фаронса нафаронеро ки дар Париж хона надоранд, вале дар он ҷо кору фаъолият мекунанд, маҷбуран аз шаҳр берун менамоянд. фаъолон ва ҳомиёни ҳуқуқи башар ин ҳамаро поксозии иҷтимоӣ меноманд. ин амали фаронсавӣ ҳоло вокуниши калони иҷтимоиро ба бор овардааст. ҳазорон нафар волонтёрони ҷамъиятӣ дар мамлакати Белгия ба эътироз бархостанд ва ҷомеаи ҷаҳониро бар зидди полиси Фаронса даъват намуданд. раванди кӯчонидан ва барҳам додани хаймаҳо дар Париж аз моҳи апрели соли 2023 шиддат гирифт ва дар як соли охир беш аз 12 000 нафар кӯчонида шуданд. Криштиану Роналду дӯстони деринаи худро ба Арабистони Саудӣ даъват мекунад. барои португалӣ ҷоизаҳои чемпионӣ лозим аст ва ӯ ба ҳайати бозингарони Ал-Наср тамоман боварӣ надорад. ҳатто мегӯянд трансферҳои бозингарони аврупоиро дастаи арабӣ ба суперситораи худ бовар кардааст ва ҳар нафареро ки португалӣ забон мезанад арабҳо мехаранд. пойгоҳи хабарии Марка менависад Криштиану Роналду ба чанд бозингароне ки аз Реал рафтаанд ва ё мераванд ба робита баромадааст ва ба онҳо пешниҳоди гузариш ба Ал-Наср мекунад. махсусан Криштиану Роналду ду пой дар як мӯза хостори омадани Начо ва Каземиро гардидааст. ҳатто худи португалӣ онҳоро занг задааст ва бовар кунонидааст ки бо дастаи Ал-Наср соҳиби ҷоизаҳо мешаванд. ҳамчунин дар шорт листи пешниҳодоти Роналду исми Модрич, Навас ва Зидан ба сифати сармураббии даста навишта шудааст. месси Барселонаи хурд дар Амрико сохт ва Роналду дар Арабистон Реал Мадриди хурд месозад. Лукас Пакета бо сабаби ҳамкорӣ бо марказҳои букмекерӣ як умр аз футбол маҳрум карда мешавад. моҳи гузашта ба таври расмӣ даъвоҳо алайҳи ӯ садо доданд, чунки ба як гуфта исбот карданд ки Лукас дар 4 бозӣ махсус корти зард гирифтааст. мегӯянд тавассути он ширкате ки ҳоло сарпарастии дастаи Вестхэмро бар уҳда дорад, дар маҷмӯъ 60 нафар тақрибан 100 000 фунт стерлинг ба даст овардаанд. пойгоҳи хабарии Санспорт маълумот медиҳад ки Федератсияи футболи Англия дастаи Вестхэмро огоҳ кардааст ки агар гуноҳи Лукас Пакета ва нафарони ба ӯ ҳамроҳ исбот карда шавад, онҳоро як умр аз футбол маҳрум менамоянд. инам дар ҳоле сар зад ки ба шурбахтии Лукас Пакета дастаи Манчестер Сити дар мавриди харидории ӯ корҳоро шурӯъ намудааст. агар гуноҳи Лукас Пакета исбот шавад, пас на гузариши ӯ ба Манчестер Сити амалӣ мешавад, на дар ҳаёти худ футболро мебинад. ана ҳамин хел одамони боистеъдод ҳаёти худро бо чунин амалҳои беарзиш месӯзонанд. Килиан Мбаппе ба Реал Мадрид гузариш кард ва ҳамаи овозаву гапу калочаҳои интернетӣ хомӯш шуданд. инам дар ҳоле аст ки 2 соли охир мавзӯи гузариши фаронсавӣ ба Реал сархати расонаҳои хабарӣ буд ва атрофи ин мавзӯъ хабару овозаҳои зиёде нашр мешуд. соли гузашта ҳамин гуна хабарҳо пайдо шуданд ки гӯё Мбаппе ройгон ба ҳеҷ дастае намеравад, вале Реал ӯро ин тобистон ройгон ба даст овард. пушти ҳамаи принсипҳои раҳбарони ПСЖ Килиан Мбаппе муқобили он рафтор мекунад ва як соли охир ҷангу ҷанҷолҳои калонеро дар дохили бошгоҳи парижӣ ба бор оварда буд. акнун Мбаппе иқрор мешавад ки воқеан бо Носир Алхилаифӣ нофаҳмиҳои зиёде дошт. ӯ ҳатто гуфт ки дар аввали мавсими соли гузашта раҳбарони бошгоҳ рӯйрост ба ман гуфтанд ки имсол ту тамоман бозӣ намекунӣ, дар курсии эҳтиётӣ мешинӣ. аммо дар ин миён Луис Энрике ва директори варзишии даста Кампуш карьераи маро наҷот доданд. онҳо кӯшиш карданд ки ман доим дар бозӣ бошам ва раҳбариятро розӣ намуданд ки аз қасамаш баргардад. агар онҳо намешуданд, шояд ман на ба Реал меомадам, на ин трансфер рух медод, гуфтааст Килиан Мбаппе. шояд дигарон ба андешаи он бошанд ки Реал бо Мбаппе ҷоизаҳои зиёд мегирад, вале дили ман гувоҳӣ медиҳад ки ин одам ин дастаро баръакс вайрон мекунад.
امروز تمام رسانه‌های خبری در مورد آنتونیو کونته می‌نوشتند. متخصص 54 ساله ایتالیایی آنتونیو کونته سرمربی نو ناپولی تعیین شد. شرطنامه تا سال 2027 به تصویب رسید. آخرین جای کار ایتالیایی 54 ساله تاتنهم بود که سال 2023 از آن خارج شده بود. در ایتالیا کونته مربی اینتر، یوونتوس، سینا، آتالانتا، باری و آرتس را بر عهده داشت. از سال 2014 تا سال 2016 آنتونیو کونته تیم ملی ایتالیا را رهبری میکرد. النصر عربستان سعودی بر قصد دسته الهلال کلان یک تیم اروپایی را سازمان داده نیست. ما در بالا گفتیم که رونالدو، ناچو و کازیمیرو را به این تیم دعوت کرده است. اکنون آنها دنبال دروازه‌بان لیورپول آلیسون بکر می‌گردند. دسته النصر عربستان سعودی عزم دارد که در اوزانه ترانسفر تابستانه دروازه‌بان تیم لیورپول آلیسون بکر را خریداری نماید. در این باره روزنامه‌نگار نیکولاس کیرا خبر داده است. گفته می‌شود که رهبریت النصر توجه اساسی را به آلیسون روانه می‌کند. در صورت این ترانسفر انجام نشدن آنها با کیلور نواس دروازه‌بان پسژ و دروازه‌بان یوونتوس ویتسخ شسنی نیز مراغ ظاهر کردند. قید می شود که با آلیسون علیه یک کلوب دیگری سعودی شرطنامه پیشنهاد کرده است و شسنی باشد نیت ترک اروپا را ندارد و میخواهد در یوونتوس بماند. یادآور باشم که کریستیانو سابق همدستش دوید دخیا را نیز به دسته النصر تکلیف کرده بود. همین کشماند است که کارلو آنچلوتی را سرمربی و فلورنتینو پرس را پرزیدنت دسته تعیین نمایند. مسی نو بارسلونا از پای صدها مسی دیگر به حکم فراموشی می رود. استعداد جوان بارسلونا آنسو فاتی احتمال دارد که تابستان امسال بارسلونا را ترک کند. با اطلاع دیاریو اسپورت داوطلب اساسی برای به دست آوردن این بازیگر حالا سویلا محسوب می شود. سویلا فاتی را با اجاره گرفتن می خواهد و علیه با نمایندگانش گفت و شنید را آغاز کرده است. خود فاتی نیت دارد که در هیئت تیم بارسلونا موقع پیدا کند، اما احتمال دارد تا سرمربی نو خانس دیتر فلیک با او امید نبندد. دلیل لوگی این است که حالا خاویر گارسیا پامیانتا سرمربی سویلا شد که زمان فاتی زیر راهنمایی او در هیئت جوانان بارسلونا بازی میکرد. سویلا برای فاتی تیم خارجی نیست و از سال 2010 تا سال 2012 قبل از گذشتن با بارسلونا در اکادمی کلوب بازی کرده بود. فاتی موسم را با طریق اجاره در برایتون گذرانیده است، اما با دلیل جراحت‌ها در پرمیر لیگ همگی 19 بازی گذرانیده 2 گل زده است. این خبرهای آخرین ورزش بود و آن را من فردوس خورسند برایتان رسانه‌ای کردم. تا نشر نوبتی پیروز باشید.